Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu apa ya? Kita cari yuk teman-teman. Ada apa ini? Widih, apa ini teman-teman? Wih, Pop It Putri Salju teman-teman. Wih, Pop It Putri Salju. Kita kumpulin ya teman-teman ya, sini ya. Kita cari lagi yuk. Kita cari yuk, ada apa ya? Wih, widih, Pop It lagi teman-teman. Pop It lagi. Pop It Hello Kitty teman-teman. Wih, mantap. Kita kumpulin lagi ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari yuk teman-teman. Di mana ya? Wih, ada mobil Tayo teman-teman. Wih, ada 3 mobil Tayo teman-teman. Wow, kita kumpulin sini lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih. Widih, ada boneka Pikachu. Wih, keren. Wih, mantap teman-teman. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Di mana ya? Kita cari ya, di mana ya? Wih, apa ini teman-teman? Ondel-ondel teman-teman. Wih, ondel-ondel ada 2 teman-teman. Wih, mantap. Kita kumpulin lagi ya teman-teman, sini ya. Kita cari lagi yuk. Cari lagi. Di mana ya teman-teman? Widih. Wih, boneka Squid Game teman-teman. Wih, boneka Squid Game. Keren. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Wow, banyak teman-teman. Cari lagi di mana ya teman-teman ya? Wih. Ada ikan Nemo teman-teman bersama tomat. Wow, lucu sekali. Kita taruh sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Di mana ya? Wih. Widih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Wow, keren. Lucu amat ini ya. Widih, banyak teman-teman. Kita cari lagi yuk. Di mana ya? Di mana ya teman-teman ya? Wih. Apa ini? Nyangkut. Widih, Pop It SpongeBob teman-teman. Lucu. Wow. Kita cari lagi ya teman-teman. Di mana ya? Wih. Boneka lagi teman-teman. Squid Game. Wow. Boneka Squid Game. Kita kumpulin lagi ya teman di sini ya. Wih, banyak nih teman-teman. Kali ini berburunya banyak sekali. Ya udah ya teman-teman ya. Udah dulu ya teman-teman. Dah.